center dagi kaitharakpa scheme sing haiba tare ngasi fawba koi state lenga state asida yorakpa matamda mapung fana chalai rabra haibagi wahang ama khak chawna lai koi samna harabada jal jeevan mission haji yam kanna crisis amu oiri koi court ga PIL tharaga haji yam kanna tawribani masigi makha chatharakpoina koi ngarang dagi horaga state government ki makha da leiriba Manipur government ki makha da leiriba employees sing haiba tare mkoi gi pen down strike amu sumuk chatharai shigi khongthang pen down strike chatharai ba khongthang paikhalak ni bisi kari dagino aduga koi gi center dagi pitharai ba scheme sing asi koi ngasi fawba state sida yorpa matamda mapung fana chalai ba ngamdri ba se masi kari manung da kari leibagino jo za kamai thamini aduga kamai yengbe ni osa sam tangsta tasing hai ga di koi Manipur da thadare ba central sponsor scheme na taga tong tong grant yawo mayam ama na taga koi gi state share na taga center share na tawin da pot mayam sing se tasing hai ga di masi responsibility mathau chap chana khang ba officials sing na taga concerned authorities sing se inthi ngai na koi government gi makha da lai ba service mayam sing sina tasing hai ga lai tabuna masi thokune law ya duga nithi jena implement su masi phawda tawde na ai amjani aduga masi koi na loina ma kheta mo koi da koi na hullaga ngang ruga kana ba posu na te adubu adumakku tasing hai ga di ngasi phawda Manipur thadar kriba crore mayam ama 7 crore sing je koi krai da sakri no ai ba se thibuju phangda pot amani aduna aikoi tasing nuji ek is policy adu na haibu su oji koi tasing na daga di aujik leiba koi gi conflicts na maram mor kanda dum masi dum mangi bi abagi pot amadum lai aduna even aikoi na huji thadari ba magi district concern sing thadari ba mayam sing se tasing na haraga di huji karai da kaya thadagi haibu pose thiraga su yengchin bala khre da haini yengchin bala ko duna kari da melaga chat khrino aikoi gi Manipur se bright corruption da India gi manung da kayam wang na leira ba sa no aduga madu official sing du kayam na mathau masak khangna tawbo cha no haiba potuni aduna swai da ikoi gi politics taw leiba pot amada ikoi mayam amana pung do kunaraga ngangraga leiba pot chatharaga su madugi warochi namadi worpa khangang budong na tiana khalli aduna suma pot mayam singsti ikoi gi ingchin bala khre ministry dagi adu tawre audit tawre hagi utilization certificate moina pibagi matang ona tanen pison ba hujik ano ba inta jaba pota koi ngarang na hanta bani ikoi kenona central government na ikoi ta chena sumain thada ba paisa mayam su mangchalak podagi tongan manung dai kawre adu hadari ba central kudimaksi magi concern department dang direct magi head ta piraga dum chalan bagi pot ama tawrni han su tai adu tadi concern director singdu yamna madu concern orakani aruga hana ikoi kenogi lalawbugi mingda ba shakra haidat adagi lalawbu singda taishan natraga atu minister na MLA singa lawre adu tawren tawbugi pota even kare iba mayam singduna su tasengna ga di inthijana madugi pot ama thabak si tawge hana khandaba mokhoi nga ki yana ba tawkana paisa lawthoga prikhau da hapsa lawba kwai yamba tan mangam bamiduna asingba haiba sakbadawna chanabadawna chanabidawn lakhiba pot mayam ama aduna magi surveillance technology hai tare masumba scheme tadrak bajigi yam pajana magi surveillance tawbam mathau tai aduna aikoi taseng na haiga di government of India na aikoi taseng na haiga di aikoi gi furup chigi kangrup chigi lemineba jati furup mayam jugi development gi nen thadrak ko paisa mayam singste taseng na yam na wahan thoklai to pot ma lai se aikoi taseng na Indian parliament natraga legislative assembly ko toina haijaba the temple of democracy ne khangri ba pot chigi wahan to khangda mayam amsu representative or kana sumbala ko sakthum mayam je makoi gi ai matam da aina minister MLA oringa da aina paiba ai department ai bibak mayam singse aina tawni usiga si tawgadabne tawoi mong man ba masu kan dum uiba aduna parliament du kari koina ngasi di temple of democracy haina da because it is the highest platform for public debate and responsible for making laws that affect entire country and holding the government accountable to the people have si adum scheme mayam du sigi manung channa koi thadar ko mayam moje people the accountable oi da por ma transparent aduga kari hai tare accountable oi da transparency like the pot no sama oi aduna magi koi taseng na haraga di aduna koi sumba matang sadi kan haining di aduna koi taseng na koi for a state of democracy da toina haijaba koi kenogi legislature gi hadi creating and passing law aduga prajamiyang ngasi tawiba legislature gi role adagi amuk nakal amarom da koi executive ki that implements and enforce law led by the head of the state or government I was da ngasai yam maru ji executive kangu gi makoi gi thodang ningthi san law da potuna ne adu executive singsi yam mot pa keno ta boy pot ama koi dum tari uri ba pot si adu koi ne scheme implement ta wonde mon hai ta ne aduna judiciary gi system jo koi justice delayed justice denied hai ba maina koi yam thuna phang da aduga press ki for pillar of society or overseas na koi provide information shares public opinion hai ba se sumba atal thong sing ta pot mayam sing se dum share tong thupang ngam da ba ya da ba man gi pot dum lai ba sumba pot amakhak adum koi na ui aduna sumba pot mayam sing se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯀꯥꯎꯈꯤꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯏꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯊꯥꯗꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯃꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯐ꯭ꯂꯠꯀꯤꯗ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯗ꯭ꯔꯥꯎꯠ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯎꯪꯅꯕ ꯌꯥꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯖꯒꯥꯗ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯁꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯗꯤꯇꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯗꯤꯕꯤꯇꯤ ꯑꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯠꯁꯤꯟꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯗꯨ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯉꯒꯅꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯔꯤꯡꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯗꯤ tashengna hagadi aigi opinion aigi observation view comment view haiba taragadi hauji thadagiba scheme gi 10% 20% phana thabak oina implement toromoy madu loinamak ayamba haiditana kuran toroga loisingibna masing yamangani na ai sumai thamjani